shaka ngo abana bacu tudafite nk'ababembe bo kumva bene yimwima ile usoka noshima lumbaka wale mzima wauma omkongo na nda kesinda oeta enge iri tangirino ejumune aha ani kumutaro ndashima yariko kale mpanji mushi itelo ogela nosupa wale nda Indashima ariko imva abandi bagashima n'imva mpanzi wake Yesu mushiba gukoneka no kumena ni kabibi hari ukumena no hari ugusuka no kumena ariko mushiba kone bamwe bamena ifupa manishima ariko ni julako ariko si yidi best bavuze mushi anuma Jerena ongo anabakwira nde msole ujae wane mshi wakuile umbasongora beno bobe bataye akawa bana kikombe na akasema nyeminyote nitamudamu inayomangika waombale na makosa aundilele echanga ya Pasaka hamona bakendera bose mwengero ono lwake lwa molo aolo emanikeleo alisamani pamoja katika peka akiyashinda majaribu katika akiyashinda majaribu Suku Yesu tabere abundwa asumbisike bakendera nebomu kabakunde o tabele abundwa asumbisike bakendera na wamanya bechanga bya owa nebo atangwe ukasomanyine usiku ya kutesale alikusanya wanafunzi wake alizahamu pambasa yake ya kutolewa alikusanya wanafunzi wake sema wake huko hajafanga ya kutolewa Hallelujah. 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 Uje imani. Anuma enjina ongo. Watu ile umazungula kweno ucho umazungula kweno ucho
Matayo 2:6 sura ya pili. Amen. Utarafa tituraha tukwize ariko twizeye ababarangije manshi ariko yakubwiye ngo naho ubutwa intwari ugeze kugo naho tuyo kuvuga wafu ariko ugaye ugenda ngo wahunyije wagize uti hazaba hunyize gabakere simubizi ukunguko ngo bazaba hari bamwe barayi babonye bakere manshuma hazaba gishika bakaryama muri ariko bagira Yesu kwandi ikindi kunda nakantu leger manshima izo yamigenda ntiyasanze agakobwa si Maria hari umugore w'amawe w'igiringi igeze kuvuka aza kumubyara akanyere Maria manshima yamisanga agakobwa ese yari mutu abize bibi ese yari mutu yari ministre chômeur Fidèle Escalamo Fidèle Escalamo bomba atomike dufite muri iyi minsi imukwa mu ngwendi yasanga irondo na mayi Fidèle